Ake singene kuyona ingxenye yesibili. Hayi bese ngithi mina kuyi sengenele ngibona lezi ngoba lezi zimo ziyashaqisa uma uyibuka ukukhala kwabantu and abantu bakhala isilile sisodwa ozwayo ukuthi umaye bakhala lokho okudabukisayo okumemezayo ungasakwazi okungenamkhawulo futhi ongazi ukuthi nanamanzi awubona ukuthi nakhona ngisho amanzi aphuzwayo lapha ngokukhala okusuku nemini. Hayi ngithi mina senganele angitshela bakhona laba baphuza utshwala nabo basaphuza konke nje lokho bekade nje kwenziwa. Ngiyaqhubeka lapha lokho kade kuyadini ukuthanda uma usemhlabeni ngoba abanye bebethi lokhonza uNkulunkulu wena umuntu alibale lento usenza yona ke lento uyenza manje akasathandi kodwa manje kudinga ukuthi ayenze ngoba yona into ade ithanda yona into ade ikholelwa kuyona le okudlula ukukholelwa uNkulunkulu. Hayi sihambe ke naye masihamba naye manje ayi bese yangitshela athi ke ngikuzwile ukukhuluma ngamantombazane enwakhumulayo nokuthi uthe uyasonta vese unesikhundla athi ngithe sazi konke ngawo iyona ke into oyisontelayo le akhona namantombazane la angazi noma uyafuna ukwabona noma uzwabona masiphuma lapha ngithi mina amantombazane kanjani athi lawo kade waphethe nalomthetho wenkonzo webandla lokuthi uma ngabe umuntu ekhulelwe intombazane hayi umakoti makhulelwe nje intombazane kumele siyibeke lapha eminyango masibeke eminyango kuthiwa iboshiwe iyozi ikhululeke mhlazana isikhululwa mhla isilethe inhlawulo ke ethempelini kusho ukuthi ngiyibopheke kuumsebenzi wami ke lo ngunikiwe angunikwa uNkulunkulu ngangunikwa abantu kuyindlela lokhu ngani umthetho wenqubo yesonto engwenzayo ukuthi nje manje intombazane ikhulelwa ithintane nami mina mamdlamini ingitshenti sengonakele mama sengikhulelwe bese ngenza umsebenzi wami ke ngiyibeke lapha yana mayisibuya isitetile bese ngingenisa ingane ke mangingenisa ingane kumele ingene nemali yokushweleza ngindlulisele kumfundisi ibese iyabhabhadiswa ke ingane imibhabhadiswa kudinga ukuthi ilethe ikheke kudinga ukuthi kugcina sekukudla sesipheka sesihlaba inkukhu senza ukudla nje kuphekwe kudliwe wathi ke amantombazana amile ke la alinde wena ashiya inqwaba yezintandane awukazi usho wawungatshela ngani ukuthi izile nkosi lithi umzimba uyithempeli awavale nje imlenze awanalo ilungelo lokuthi azale engashadile ngoba wona ithempeli lo muntu ngithi mina hayi angiyazi lo ncwadi ngivele ngeqiniso sangaze siyifunde ebandleni inhloko angaze ngifunde sasenza nje ukumthetho okushuki ayi ngithi ayangifisi nakwabona athi eyalapha yakhala athi intandane isele kungenxa yakho kusho ukuthi kungaceleka ukuthi konke sikwenzayo nesikudisturb abantu sibase endleleni obumnyama ngale yani uyabafica vele bekulindile labo bantu ngoba uwe bafike besho bethi seziswe uwe bese kufika isikhathi sami ke sokubizwa ke uma ngibizwa sengiyangena ke le ndawo uma ngena kuyona mayivuleka kugcwele ngehlobo libangalisaya bambethe ezimhlophe bodwa awukho omunye umbala kusuke einganeni ezincane kuya ngokuya and kune steps sakhona esishaywayo ongasiqondi kahle kunendlela yakhona angishaba phenduka ngayo kuthulekile kodwa kune step sakhona abathinteka ngaso kanye singeneke nalo nohamba phambi kwami uma ingena lo nohamba phambi kwami hayi ukhona ohlezi phezulu endaweni ephakeme naye uyakhazimula yena ke uyabonakala ukuthi mkhulu usesihlalweni esikhulu sigolide isihlalo naye uyakhazimula akabonakala ukuthi umyini angifuna ukucacisa ukuthi hayi wayengeyena umlungu engeyena umuntu engeyena isizwe esithize kodwa nje wayekhazimula umbona ngathi uxuba imbala nje yonke ahlezi phezulu ke yena basukumeke bonke lana singeneke nalo mayingena nalo hey kube nendlela yakhona abayenzayo nabakhuluma ngayo engeke ngikwazi ukuyisho mina ngoba ngikwazi ukuyisho kodwa kwakunendlela yakhona obonayo ukuthi bathi indlela yokudumisa khona mawungena ezeke nami ke mina bese bengihlisela kwenye nje indawo bese ngimbuza ke la isamile lana ukuthi obani labani bese yangitshena athi yingilozi lezi zasezulwini labantwana abancane angichazele athi abahamba bengabi nacala bamele ukuba lapha bahambe bengabi nasono nacala bese ngikhombisa athi ababona ke laba abanye ababekwe kwelinye iside bangokulandelana
athi yilaba abakhishwa onina lesikhathi benza ama-abortion balinde oma wabo abanacala bona bakumele ukuhlala kule ndawo ngoba bona banacala bebengenacala lindwe usuku lokuthethwa kwamacaloni namhlanje befika la bese beyasho ukuthi babebabulalana onina bababone ukuthi lapha banendawo la uNkulunkulu bese bedlula konina sebeyosha echibini lomlilo. Bese ngiyacabanga ukuthi nami nabantwana abadlula abo4 bawu3 abaphilayo ukuthi bala kusho ukuthi nami mangiphuma la sengiyosha bazobe bengibukela. Bese ke iyaqala ke maqala ke bekhulume bodwa hayi ke bese yangitshena kathi ke ususe judge nelikhulu ke manje njoba ngutshenile ukuthi konke sekusuke sekula usuzobona imisebenzi yakho ke nawe noma mibi noma mihle konke nje ade ukwenza manje sekuzovela abese yavela avula ikhetheni selimhlophe ngathi iscreen esikhulu ubude angazi ngathi TV angazi ithatha udongo olungakanani ubude ngapha eceleni ibhodi leli libhaliwe kusuka phezulu kubhalwe idate kubhalwe ngisho usuku lwami lokuzalwa yonke into ibhaliwe iqoshiwe kubhalwe isikhathi ama-minute ama-second konke leli bhodi liqophe konke ngapha mangabe evula le TV udlala ngiyibone ngisemncane ngapha leli bhodi liyanikaza kuyakhombisa wrong right kuyakhombisa wrong kuyakhombisa konke isikhathi nesikhathi usuku nosuku uqoshiwe abese ngiyayibona ke hawu nangu mina bangibona mina kubhaliwe vele igama lami ngamagama amakhulu ngiyiboneke mina ke ngiqale lihambe ngathi cassette ngiyadlala kusuka ebuncane kuye ngiyibone ngisho ngesikolweni zonke indawo nje ngiyibone kuthi makuthi 13 years bese iyama bese kuvela into evela njengenhliziyo ivele ilobi inhliziyo ibeke eceleni hayi ithi sayibuka lento ngithi ngiyayikhumbula ukuthi inhliziyo le bese ethi ke uyayibona inhliziyo yami ishintsha imbala lento imbala ngiyazi ongathi noma uphazima izulu ishintsha imbala yonke ngithi mina hayi angazi ukuthi inhliziyo yamathi inhliziyo yakho lena imbi inhliziyo yakho nenhliziyo embi yini benenhliziyo embi kangaka bese ngithi mina kanjani kubhaliwe lapha nangikhumbuze into eqoshwe ngibone nami ngalesa sikhathi kuno 13 years ngangihamba inhliziyo yami simbi ngendlela engase ngihlukumezeka ngayo nakule ndawo nakuleli khaya ngangikhuliswa kulona yaphenduka inhliziyo yami ithi nje manje ngambona lo wangizala wangilahla inyophindisela kuye lobuhlungu omngaka nongenza into ebhlungu ngingafuni ukumxolela athi uyayibona inhliziyo yakho uthi imbi kanjani ayingithi ngiyasho mina ukuthi hayi yayenziwa yilesi simo sokuthi ngangikhula kabuhlungu ngingazi umuntu wakithi ngingazi baba ngingazi mama ngihlukunyezwa nala ngiphila impilo ebhlungu athi yena nje into yokuqala nje ukungitshena ukona kwami wathi uJesus uthi uphilelani khona bakufunayo lokhu kuphila bangakutholanga wena uJesus uphileleni hayi ngithula bese ayaqhubeka athi awazi ukuthi abanenhliziyo engahlanzekile abawubona umbuso kaNkulunkulu abawukuba nje abantwana bakaNkulunkulu ayingeni inhlobo inhliziyo embi ngithi angazi ayingithi phela sengiyilandulele ngicabanga ukuthi mhlawumbe nami bazohambisana nami ukuthi bayala babe usho ukuthi bela besibona labantu abasazi isimo usho ukuthi bebesibona ke naleso ukuthi ngiyahlupheka caca ukuthi abayikhulumi leyo ukuhlupheka kwami lapha bakhuluma nje ukuthi mina ngenzeni iqhubekeke le cassette usuku nosuku kuvela yonke indawo ngihambe enyangeni ngiyenyangeni ngifuna usizo yonke into nje engangiyenza yayivela obala yonke ingekho efihlakela usuku nosuku okunye nami engase ngakukhohlwa kodwa ngaleso sikhathi ngase ngivele ngikukhumbule bakwakubhalwe isikhathi kubhalwe sonke yonke nje unyaka kubhaliwe ayikho into engaqoshiwe yilanga ngibone la ngihamba khona la ngangenza khona into engafaneleki ukuthi ngizenze bebuze bethi lezi zandla owawuyiphathisa imithi neshuthi nemithi phela engasasikholela ukuthi imithi ezihlabene ezongisiza nami nenye ngisuke kuyona kuthiwe uyayibona lezi zandla akuzona ezakho wonke amaphatho omzimba akuwona wakho ukhona onamandla phezulu komzimba wakho oNkulunkulu womzimba wakho wonke awufanele wena ukuthi wenze nje lezi zandla ezokuthi udumise uNkulunkulu akuzona ezokuthi uphathe imithi akuzona ezokuthi wenze izinto oyithandayo ayibone zonke izinto engangizenza
bese kuthi uma kufika ku 1997 kuvele lapho kuvele nginomuntu ngaleso sikhathi emshadweni wami ngashada ngimncane kakhulu kade wangi17 years ngaleso sikhathi ngalo 97 umyeni wami wathathwa umuntu wesifazane about 2 years and wangikhulula nje naye washo wathi khululeka wanginika remove nje ngishadile hayi ukuthi engihleli naye cha ngangakipitile ngangishadile nje phela ngengubo kwenziwa ngisho amakhatsha yonke into ngangena ngebhokisi kodwa kwafika leso sikhathi lapha ngikhulula khona ukuthi hayi ungamthola omunye umuntu mina ngisakuthanda sekukhona osengithathile hayi ngahlala ngoba umuntu wesifazane uyahlahlalela ingane nanesimo sami ngangazi ukuthi emumva anginali imumva nabantu bazothi nabasingishadile ngahlala kwafika lapho bona khona isimo simuncu ngempela udinga ngiphumile eshethi leli gate ongene ngalo kumele ukuphuma ngalo hayi ngagcina nami ngenze njalo ngithema ngenze njalo ngalo 97 awaba khona nami umuntu engimtholayo lo muntu mfuba ngimthola ngithola ukuthi ngale qoshwe konke ngalowo muntu and aqoshiwe akuvezwa engishela noma sixoxa kuvezwa ilanga elilodwa engalala naye ngomzimba wami naye ngalelo langa kuvele konke avele khumule uvele nami ngihlubulile bese liyama leli cassette livele lidlale lapho bese liyama kuthiwa wawenzani la bese ngiyayishoke nje basengichazile ukuthi hayi umyeni wami nganziswa umyeni wami wathi asenze kuthiwe awazi ukuthi umzimba ulithempeli yila kuhlala khona uNkulunkulu wonke umzimba kuwona wakho sikhuluma ngokuthi wenziswe ubanda sifuna kulalela ukuthi ubani okwenzisile sikhuluma ngawe wena ukuthi wenzeni emhlabeni ngixolise ke ngisho ngithi ngangazi ngakwenza kanye bethi impela kuyavela wakwenza kanye kodwa manje akukho kufihliwe phambi kaNkulunkulu konke kusobala konke kula ama record akho ala wonke ongafanele ukwenza lokho umzimba kaNkulunkulu lona ilahlala khona ngiyaqinisa kuloo ndawo ukuthi nje umzimba uthi uyithempeli likaNkulunkulu washo kimi ukuthi umzimba ulithempeli likaNkulunkulu akuwona owami akusinto ofanele wenze into oyithandayo ngomzimba ngoba akuwona owakho ukaNkulunkulu ilahlala khona umoya oyingcwele mangabe sewenza into umoya ongcwele uyadangala uNkulunkulu uyadangala akayiqhenyi ngalo mzimba ubeke kuwena uyasuka kuwo hayi ngixolise mangixolisa bese kuyashiwo ukuthi ke lo muntu engakhiphelanga lutho uphingile wena ngomzimba kaNkulunkulu azukhishelwe lutho umzimba kusokuthi unikeze umuntu engakhiphelanga lutho kungekho okuhlanganisiwe